Pamiarsa pengempon Pura Dalam Desa Adat Tengkulak Kelot Kemenuh Sukawati Gianyar ngemargiang acara nebes utawi nebas sesunan Ida Ratu Mayun. Upacara ini ucap metetujon antuk ngodakin kewentenan petang sesunan sani melinggih ring Pura Dalam Desa Adat Tengkulak Kelot Gianyar. Upacara nebas utawi nebas susunan Ida Ratu Mayun puniki rauh saking pikayunan krama desa antuk ngodakin kuentenan petang susunan Pura Dalam Desa Adat Tengkulak Kelot Gianyar sane meperbawan Ida Ratu Mayun, Ida Ratu Mas, Ida Ratu Klike saha Ida Ratu Uwak. Upacara nebas susunan Ida Ratu Mayun puniki nelasang prebeo 3 juta rupiah rumasuk prebeo ngodak miwah upakara. Dana inucap rauh saking dana punya krama 1 tali sawilang kakak saha wantuan saking Bupati Kabupaten Gianyar sama juta rupiah turmaning sawetara anggota DPRD Kabupaten Gianyar saha donatur sanilianan. Upacara nebas susunan Ida Ratu Mayun kadulurin antuk ngemargiang upacara nebas sani kapuput oleh sulinggih saking Griya Pemugaran Babakan Gianyar. Kelanturang antuk upacara ngodakin samian pelinggihan susunan raris kaping untat antuk ngemargiang upacara pasupati magenah ring setra Desa Adat Tengkulak Kelot. Bendesa Desa Adat Tengkulak Kelot Gianyar dewa ngakan ketut suarbawa ringgalah inucap taler ngaturang dat para mesuksme majeng Bupati Gianyar miwah sawetara anggota DPRD Gianyar saha donatur tiosan sanes sampun ngwantu pemargin upacara puniki. Wenten taler wantuan saking Pemda Gianyar sama syute miwah sanelianan rauh saking wantuan sawetara anggota DPRD Gianyar tur urunan krama miwah donatur. Makesami dana inucap pacang keanggen negepin pabuat upacara ngodakin susunan rumasuk prebeo upakara. Kawawahin dana inucap nenten keanggen ring sajroning pewangunan fisik. Dane taler ngaptiang melarapan upacara puniki sidang ngewetuang keselamatan miwah kerahayuan jagat Nusantara pamekas nyani majeng krama Desa Adat Tengkulak Kelot. Urusan puniki titiang mungkin niki sana mewasto pemargin mungkin sana mewasto nebas ing bedara raris kaudak ring 3 sasih ngantos ring pinanggal April ring tanggal 24 April Ida susunan sampun puput talar jadi masupatu ring tengah setra niki upakara sana mungkin kepuput ring Ida Ratu Peranda saking Griya Babakan ring Griya Gianyar. Ring pastikannya ditiang ring aturan bakti puniki ring Ida susunan pemucuk ditiang ring Pura Dalam pastikan ditiang ring krama Desa Kekraman Desa Adat Tengkulak Kelot sampun pastike mangges Ida prama ledang pramesih Ida sang yang dewasa sang nuyan jagat pemucuk ring kayang jagat ditiang niki mangges setata ngijian krama ditiang dikanjak memargiang Surino lan Sukaryo mangges setata membeli keselamat lan kerahian ika pemucuk ring ditiang aturan yadnya ring rahim mangkis. Dudonan karya nebes utawi nebas susunan Ida Ratu Mayun pacang kemargiang kantos sasi April warse kali tali 3 likur. Pamekas ring ngodakin pacang memargi sawetara kali sasih antuk nedunang dasa diri undagi saking Singapadu. Risampun inucap karya pacang kapuput antuk ngemargiang upacara mapasupati ring setra desa ring sasi April warse kali tali 3 likur. Ringgalah inucap taler sepisanan kemargiang simekrame warga Desa Adat Tengkulak Kelot sareng 3 diri anggota DPRD Gianyar inggih punika Putu Sudarsana, Desa Putu Tirta, Putu Febri sanet taler ngicen wantuan dana ring upacara ngodakin sesunan puniki. Ringgalah punika taler rauh Camat Sukawati saha perbekel. Riase Bali TV.